samat kot labalap. Yet ke double nar pini gokus and tikete. The uyer momu clockwork. The Kanka can set a ray. Kankatna at Morielamanam. Ranka and Kalwawi at Lamalam. And got Sabunan Bonapet with Salama. Nine samat kot labalap. Here Kaleb, John Correct. Here Makatin Sabunan Manama. Kapagkatalang o Santa. At siyang autopegan Correct. Yang agit ramas. Siyang kaken Uliani. Account pun Santa. Abapali. Yay met me padawan sa Karsita. Nilalang kapayong here account at yung kumo. Isikray. Kailangan Juan Baron to Senator Edgar o Senator Kadkadaur Kadkadaur sa Pohnpei. Puro ibanto na Chief Clerk o roll call. Senator Abram, Senator Kiko Abis Jr., Senator Isaac Altui, Senator Ricky Carl, Amen. Senator V6AH Edgar, Senator Wilfred H. Edmund, Senator Bill E. Edward, Senator Steve J. Edwin, Senator Edgar W. Liganet, Senator Sandy Chesualui, Senator Benjamin, Senator Makar Miguel, Senator Sheldon G. Net, Senator Genesio E. Simon, Senator Mr. Speaker. Kailangan kaya sa Pohnpei pura iray Pwuhng lapang Honorable Senator Kadkadaur langalang samuro o iso so much o langalangan way perwat men Pohnpei Kadkadaur nan chamber word mas likan kala unan o katla motel tapat wala motel Sugar. May tungal sa kami sa buwa. Sa pulmong ang bedonan ilaman ang mut mensangwut iman pulong ban kubromo wong nagi kompaka wong nagi ray mut pulong payang mau sang paling masa Likabi main speaker nuwa patuan yata kamu gitu ka kotoroboe yela manam o sabole man tan sala mau kamu o masa ni paitan journal kamu ged kita ada jengetiar masa ben journal o sabul man kalangan nawawan sa kare kamu umum korak tiyang ira isu
Siyang Vice Speaker, Pwuhng Kilong, dapat ruang ko Senator Redwood. An order of the day, a standing committee report. Pwuhng yutupan kamu gitu mamiyay pan po na siya para standing committee report. Kailangan may kagtungalan kaya sumaw sa karatahan kaping kay Bunuwa may patuloy nilang. Ay tungal wala pang kuro may Mr. Speaker, one ko may Vice Speaker, one ki Honorable Senator Kadkadaur, Chairman Pulianto Public Affairs, Miss Tatangkan, may Mr. Speaker, wow, kara-kara kibat, kamakit malwat, kaya standing kamukuha ni Kamu gitu Chairman, eh, masa ni masa na ba? Miya masa na ba, Chairman? kailangan Mr. Speaker, tungal wala. Bangko pula mukamati bagi dame pit ni oralap stand the report word idan dangko sa nadiu mesong-songan bile pugadiang nan sa matay budget wali office NP office you me kawata wan ka doctor me wait to pan you know me sama tay national government me toto oso nentong men kinka kamanata mugdag law miya yun kamagad pen monuwat may bila karong uliya ben executive melel director in campaign money o bis magna option TNI nan kamontan ko sa network essential me network and padpadot nan men Legislature apa-apa li office dami sa nan sumbong sa proyekto monuwat Congress nata ko sa net nan kamanata yan utan ko nintuan na wait to o kanene tiyang state payo nintuan ruwasin kanene tama makinapali unit eri nan tatawag essential pwede na and isa is magpaniyang reaction pwede na tuntotagan state government chorus kamanata
Dari email mal wat kaman mo ni mapali office wat ang kayun quarter. Kaman naman tan mo ni Congress ta mo ni comeback ma Congress wiya aki mo ni me mal quarter intian mo ni wat. San report me kawin me mo maluwat na ngo office word eso yang aga kola pugutan mo no badota sang wan mo no padpadan wan tal rianan tuwakit sama rawat kasampal puente dem reimbursement ba mo wala magto wag mo ganan udan kita mo buka magday ka man natin para lang national fund natatakot kasampal mo tan ko sa net maluwat yan kaktatong kiyang monuwat ya ban riyam may sama kamatin mo ni nan uyawi maluwat ang monuwat nintuan ya kamanaman to Aduan dan maluwat kami tu sudah memoni state pan kenway tu nomor memiamat pada nanti yang ewang sama dengan national government pemono tuan bang kemungkinan tenang kami tu sama dengan tuan well yang kami di buat bahan pil kami tak apa lihat option Pwuhng mau karak-karak awet ngo tungat nan pil nakaw katangkan magtebang kadlang lala ani ralapi pwede mapado ng report Kailangan Chairman sa bulman kita report masa ni yay sa bulman kita report sa limaw binyari sa limaw sang committee morning masala report ay ban Modal speaker ingat turut yang pel kalender Paros mo kita masa ni yay Katiar pan bill calendar o iban po na sa chief clerk. Decline the Legislature Draft 1. Bill for an Act. Ending still on number 11. The Comprehensive Budget Act. You. Mr. Speaker sa mga balay sa karanwa bang ang kapurakan koros. May Mr. Speaker, nuwaw karan kapurki ko sa nadroya po kasilisag laban yari sa glimaw LT1. Paros mo itong kamagito yay tar o
Speaker, itungal sa karanwa ba o ibil kaya sa karanwa ba ang kupurakan koros. My Mr. Speaker, ninduan report memalwat kamanatar ukitala palian sa madahil ko sa Project Management Unit ang right on the and pato malwat kamanata malatipta ban real sama sang National Fund na pali office wad irawad ilo po pwagi and me kamuatang ko sa netkan the floramen a bit money may dang may kakapali mga pali kola Ria buku wali siya ko pada rianan tuwakit of creation. Wan na maluwat afan daman ang man reimburse Kami sansya lah pada sang siliran lemakit. An pada sang silinan wan makit sama. Silinan wan agit pilbahan alfa. Kenapali POL telah silikit memalwat kamanata o pada sang telah riakit wait ang Honorable Senator kan magkakaw na baray tungal floor amendment niya so matang ko sa natin mo peta kupuran malwat nan session word session in Lakampali. Yarala o sa network mana pali office infrastructure sector. Jama wugila pumuni katen mogit ang Congress pa nananama kamanata ako sa na lew may tang maluwat kamani wad pa. Mr. Speaker, pwede ananin tatawag na yan miya muni yu magteka manatar ang quarter ay menwa o karakarak pwede may tang yang nanwatawat report tawat my Mr. Speaker. Chairman Carl Pwuhng Comprehensive Report the Kamamutan ko the Ranch, kamu Senator Kelangan patu mucung Senator Honorable Senator Koros Koros kapatay
airkan. Wow karkarak segera Committee and Finance Yenkak Putro kamu tahun ko Senate mau Speaker, kalamur kamal ba? Teka kamal. Na, kamu ko pura kaya pag-iutay Kahit sa Pahrek, Debenya Limao, LT1. Sinaben, Motion ng close, Speaker. Kariya man.
chance makamugitiu miayer Thailand retungitin masan ben kamumatan kosunet koros mautung kamugito masan Pwuhng masan iso kamugit kamutang kosunet Riyop kisirisa klebnya risa kleba LT1 kajian main motion mayay Thailand kamanatan wat kayu o kabralang kamitin moni kurang kak beliau report koros mautung kamagit Thailand kamanatan wat kayu o moni kurang kak report mon karyau kem seglan watawat masani yay kamanat kosunat wat ni watawat kayu sambil matrai kamitin moni kurang kak report mon karyau kem seglan kamu Vice Speaker Kadawan dalam torak tu yang raisa kuno ang ni maka kamagit no ratoror o taigat katial po nambe raisa kuno kamu Senator Speaker, jasa balik ngol wow. Betul mungkin Vice tempat honorable Senator kan. Mereka buat kecuali Pohnpei bisa. Itu mulanya cuma oksid pin paduan segera membuat kesempatan buat mereka kam finance. Tapi yang kak kutro lima otak kerja. kamu matahan ko Senator Riyop kisilisa kisu Nyari harus mau tu ni Paitar o try withdrawal kamu Senator Simon Kalau kamu berapa itu wow cenderang buat itu kan anak Senator kan terus problem bisa Speaker Kadkadaur kemarin kita kemungkinan angka kemutan positif number Senator kamu tahan ko lebihnya now sang kami timasa ini kos mau tung kamu kita masa ni Pwuhng masa ni show kamu kita Paitar o kamu tahan ko Senator buat pilih withdraw pada tahan ko purta Jangan dibani menggunakan negara. Senator Le Pen, yield floor on Simon. Kamu Senator Simon? Senator Le Pen. Speaker, ni soalan buat kalapan. Mempaduan kak place lebih paisa lebih. Senator biasa. Okay. Le Pen. Speaker. Ya, mensiang kia sekarang ni sebelah bulan ini. Tapi ini uliang kita membuat orang ke kamu Speaker, Vice, oh yang ini honorable Senator kan, motion real amendment lagi, mereka apa lagi motion ke project silu melelani notice to proceed up kasi molwat to Pahrek Elementary School or Likop Elementary School. Yes, that is in
Committee Appropriate committee and look at mau kamu to masani show masani pui kamelele committee here to masani with mechang Motion include another close iran kawait jal dan masani benire committee akan report Bulman kita Bersama-sama terlepen Masani Yei Pwuhng Masani Show Dan Moni Opi Mebana Pali Kamu sana terlepen appropriate committee and appointment show. We take a executive million show trail lama ya trail addition million show. Kalakan. Mau kamu sana terlepen Koros mau tung kamu gitu Masani Yei Masani Show Kamu paita Masani benire Ma solar masih nampai ban pona so kamu good dan retung ti masih nampai ni re. Maybe tata show and next plan maybe tata show. Harus masih ni kamu good paita in kamu Kalangan kami ya, Mr. Speaker. Iba kita itu ngalan siya, Mr. Speaker. Tingin kag ulian di kampung Pohnpei, Taiman. Legislature West and Pacific West. O melel we Pohnpei and kak ong report rola na pitata saya ute me patrola sompungan at February ong ni first me chairman and finance magubre chairman and R&D WC Island for the characters Amon Magra right to go ni Pais Israel में पता है डांस से होता है मैं पेटे यहाँ से बताया दुनिया को पूरे में संग्रहण हुए dan men kapasitan. Tunggal bagaimana pangkumpulman o sa wewe uya pen on report on ni sailong kan melel sailong kan legislature. Ari yet neural yung Wayne Martin Board of Directors meeting and legislature pateng ibenen sansar benen sansar Pwuhng kasampan kanta ke kapatapate may out ti rail ko William Pacific yang aki Pwuhng CNMI Marshall Island Hawaii
American Samoa o Nauru. Dan sansal me yei puinuet me kintu pene na neopar o kosen kita fasik on ireka yes not fasik. Mr. Speaker, essential ma nianse me board of 64 board of directors we tuan Imen kita nele yang senator Congress senator en kak sair ilek buat kamana komunal Ivan ir on senator kawai tuasakan besok Senator Deconet. Kailangan raw Senator Deconet gospel ay tungkol sa karagdagan. Hanggang sa karma wikil na kira rito ito sa o artik balupot tentang esensial ni Speaker bagi kita out of kemudian pagpongkan resolution kan adopted anal kawanisok o pwede ito yung non-record puro pwede paano summarize ni Pato Pohnpei ari yung kasampal kay ari special sa ari resolution na isok yung KPWARESOU resolution ng pawanisok tayo. An ad hoc committee to the bylaws and rules of procedures of the Association of Pacific Islands ng Pwuhng. KPWARESOU resolution ng pawanisok tayo ng Pwuhng convict the Republic of the Marshall Islands for hosting the API 64 Board of Directors meeting. Resolution garel ka kasi kuya kaburuwat lang ka essential pwede na 64-3 expressing deep gratitude to the Republic of the Marshall Islands for their willing, generous hospitality, successful hosting for my mo ang Wayne Marshall, Matong and Micronesian Caves. Resolution authorizing a new officers to be added as new on the API account, retiring one of the former officers from the signatory list. Mo ang kapatid sa kampo ang kakyang sign taro po yung kamagit mo ni an API tunggal may pato na resolution number 010 requesting a professional assessment on the impact of the residents of Pohnpei Islands to do nuclear testing in the Western Pacific. Kamutan pagbago resolution mo alada sa APIL po kakmiyo patrok kanino yung ang kakuyawiyong FSMTC na kuwama ber. Kinsipagtag ang some katabil kapay dito Europe dahil
kakata pilmia lupali pretain. Akta lang kakwa wagi ma mia teki atay sa batay pali totoo ko. 64 Unified Regional from the Board of Directors of the Association of the Pacific Island Legislatures, Marshall Island for nuclear justice in recognition of the evolving needs faced people under the Commonwealth of Free Association, particularly in seeking just and adequate compensation for the ongoing consequences of the nuclear including of affected displaced human populations and the restoration of economy. Ni oralap kamumatawo songosok ay sawaso Pwuhng kasi sa pan kakuralan sa moral ko sawasin mo ni Pwuhng tisipak Pohnpei, Mr. Speaker, 848 a resolution for coordination between the island legislatures, the Indo-Bagam and Micronesia in the Pacific. Tame resolution what sokosangan wiyak ani Riau me patro am gitu wiyak to masagit manilak I wasabukan magkak sa wasaki imaw Micronesia FSM kan wini abe yaki wheelchair abe so ang isawas kan magtarikin kakanan kung kak ay so parada resolution number 9 to cut the scheduling of back-to-back meeting of the APIL General Assembly's meeting. Mr. Speaker, puro loud mo paratanan meeting ng APIL. Iya kamumatayo miyo and earlier miyo meeting Riau nan Pahrek kumagit Riau a Board of meeting o General Assembly's meeting ang kakupan na meeting Ranew to Riau o Namparo meeting Pangyawis o kasan ito ang chorus. For Riau ang resolution API resolution number 1 isak payo labingal isak sincere gratitude 13th Festival of Pacific and Culture and recognizing the invaluable contribution to preservation and celebration of the Pacific Island culture. Resolution ng kaping Pwuhng aray ka Festival of Arts may wiyawin na Sakla sincere gratitude to the state of Pwuhng hosting the third and preserving the culture heritage of the region. Resolution pukat may wiyawan may poitar nan dengan APIL Board of Directors may wiyawin nan Wayne Masip. Mami namo robot audit parir promail kan oi pam patruan kopre lang ay tukal kali kay report pang kuprami o kuran sila kan kor kailangan speaker Magubro Senator Lipanet. Mr. Speaker, ito kong luwa sa bad. Kalangan niya Senator Simon. Ito ang tama sansan, Mr. Speaker, may got payment. Sansan may wiyawinan. Niya kaul Imedan sansan may Wayne
Wayne world of the Marshall Islands, Mariana Islands. Ime we are president and Jewett or vice president. Or here we are. Mr. Speaker, Sansan. Kekio ma ekonomi gubernur. Kamelele me yang pateng saat kawai puasakan me ekonomi Sansan don. Itu kaksa sampel ke Mr. Speaker kong gubernur. Sal me biaya supplementary PI. Strategi irekan keras mepitatas seilongkan Pohnpei lebih ia ko ia win bele luki Kailangan Senator Simon at Senator Canet pwede oral report masansal sa Senator ko mapitata Shaylok and API yan. Kailangan nagproba. Mr. Speaker, itong alwa sa balba, alam mo yung pangkurakan koros. Itong alkabing na kami naman legislature ira maluwad do imen bad sabol mara report pwede kecalkan mobil pada yang sainsal me eubenan ABIL pilgeduyan so legislature kan and Pacific and kage tatangkan puyala sabis me government pukatkin paki Pacific melel on kecil Pohnpei state legislature kecil rapa-rapaki Pohnpei kecil hari essential me na mentatawad dekan itu Senator Simon Melel kemudian Mr. Speaker Chairman Prenti and PWTC Chairman Leben o ngayon may pateng katawangan magtatawad yang aki iching issue magdaipat kiyang rail kayo kecai lewang legislature kanan FSM kalau pun pernah membiayai mau jalan kawata sabul Madela Association in State Legislature sainsal menan pernah mewiyawi masel wain yap sudah yang wain nanti wi kesampalan yap teh memagitiap nan wi ko irai sudah pateng rekapese itu arai lucung Pohnpei yang kamu itu takut kediang kedlamu hari ente depan kupurakan me takut terkapar-par ke me Tamil legislature in Pohnpei kau nak betar ai me ban pasan eta charter o pailakan me ananen mie kami ni menduan dan kak cepta padang med Saya bilewang paliu matang ki Achuta Foundation magin sawaski melel tupson numununi kan magin kak apali ananin numuni ele non Pacific li me apali tatagwat o etong lapis me patukwam kawit ki Pohnpei legislature and kak Pwuhng ata
Tatagyo marakaw kaunop sayo ang wiyawila nga maraka ni office marakan patuan CTC. Office word pato nan wena maraka Melel State in Georgia. Kwe tatagyo dan kak apaliyato anan kan makak miye sang paluwat ang sa matay naman wuni. Ele we penamiyayan nan Pwuhng Atuta Foundation no sabol matay director kampan roson mo po list and wini o tu woni kan paluwat kak sawaski an kakapol kawait mamiya raka kapaliyo to container riyaw me patroni mekin patroni 1 feet riyasak o ausel pali mapapali Port Authority in Masel Israel paliyo mesuwa sa Masel design sobyu makilala lang nan malwat uliaben government in semen o pali me uyata sompato i me anki wasan uyata sobo me pato nan win koraya nan eubenawat kawit me miyong sai me sob me Pohnpei pananane Pohnpei me ban design esudanane nutan tuet tama uyata Masel option wo pan uya sabol matail o uyaben poi me aleta sob me pato Masel pato uyaben grant pagtailan kakiyam payang mau ke grant utan eubenay wananen miye melel me bampasan kitailkan me uya uliaben Pohnpei ya pululian sa matail tekapepe kan ren kakabeno kawit men yautan sob me anana pe ele ebul ben sob wat ebil kasampalang kita harus pergi bangsa waseta o kak waseta trade makonang en mianan bungan Pohnpei tenan bungan FSM o Masel nan eubenawat kawit pilwiyawi sayan pat en kedla patola o pilewang pali makin Kadkadaur to mangas the copra cake me ranwat pilwiya tupso kasampalong kay men Pohnpei pues so se pulpen Pwuhng nan kawit mawiyawi ong sai me Pwuhng epulton tupso bukat kinapulto po ang international shipping the sobukan makinapapali kabo magnan bungan China, Japan, Korea, Amerika aplela teratil email yang puinan mga pagkada non puilaut Pohnpei nan kawit mawiyawi yang sai etin mangas makin pagkadar to Pohnpei anso makin nadlasang wasa makin wiyata tala silusan di sisag limao puilaut la tala payo puinan sobe non puilaut ay mele yang puinan tupso kasambal pukat niya kendala to Pohnpei pada no wani size mami met kamelala yang sai me nan mamasen pen sop kupurada ilan chelam besang and mi no mom magdai kupurada sabis me bang yawi yang out island kama pen sop niya pan mugit apan mawang Pohnpei unisak pada yang met my Mrs. Speaker eubena me pilmia saya uang paliyu makin wiya the process karangabo kaso o katalang nan stowayu matang Walmart nan win Amerika sainsal me tatagod puita nan win Masel kape seben tatagod niya uyawi main office in pali makamagit project word nan win Masel pada Pohnpei ibalwad melilis wasa me pato tagadik o wasayu makosandiyan an pilwiya sa kantatago eri ele esudaban no napal Pohnpei yang kadiyang nantatak betuwa temet kasantin Pohnpei state government ananen sansal me paluwad arail office lab taray tungal office lab pada Pohnpei
Padang met sai bil wang semen te chok che riamen me kawai te PIL ong kabal me win marshal oelo win Pacific Zone puegi testing and kinsipagdang te nuclear testing me uyawi nan win marshal sang nan ketua pugi lemaisak sama patu tele ranwat nan kawit pentatagwo ira doctor yamen wat padang ulia ben United Nation ben Pahrek Pohnpei melel FSM poren ka kawit ki men Pohnpei te men FSM me lupan tatau pukat elel kitail o report mi rail merekaunop wanso rapan pato do ya presentation te KAPWARESOU wong wena FSM kan chansal nanarai tungal kawit me etaten tatago wiyawi parngater samalar lupa mimi aja ranwat puegi nagnaglan samin kan mesang ni tatago patodi yang pontakayo matangki enwatak o arai tungal kawit me enwatak karani pengilap omokil sang karani matero ari nintuan arai tungal kawit o tama sansal sang nan resolution me Senator Simon Kadkadaur pada one downwind impact siniyang pada dito o sere dito saman bukat utane lel kejail mulig bamiya may kisen saman bukat me kakate elayang somayo memianan win pengilap me regin sodakak masani wasa nenran dari tatago di men pangako malwat and we have to talk kasang value I kabingi say what wang talk to bukat puegi koko dan task force you mi ayer o nan task force what ele koko ta puen song rabagi sawas magjega ang sang semen kan ang lupan tatak bukat ang kaiten de kajai men Pohnpei ap men besam padang met my Mr. Speaker we open kasambwal mamia pagbagyo sang melel Congress in Marshall ang Speaker of Pohnpei Legislature sang government in Nauru Air Nauru ranwat Air Nauru pagbagi amarkan maiteng waray sombiran kak pediang nan winawai o nan win kuam nan kawit pentatagwat rabadawan me utut sang government kan and Pacific Melel FSM kasambal peranwat Air Nauru airport me akan patut yang ia Pohnpei State International Airport eri essential me obisin yuan choto te obisin sambat choto sandiang Pohnpei Ceylonkan makin wiyawanan pungan North Pacific te Pohnpei o South Pacific palilaw ro ita tang Air Nauru eri ma aban mai ta sombirwat en kagayang sok nan win kuam o nan win away ele bilban mawang kaiden te Pohnpei ap may nabesam unsak rekawin me ekagade bil kapoy tikit me government can find foreign can kak open nan way kan and Pacific when council my Mr. Speaker and Congress and Marshall the Wayne Marshall Speaker was pagi openan tatongkan memia ranwat nan bungan Congress and Marshall o Pohnpei State Legislature and kak to lamo Repaduan mautan ranan sawasang Pohnpei melel mepit pil mepit men karoson kan the second Pohnpei kan mayangagi mang ud kep o songan
di sobe ban mokit ara padawan me wan tame sobe kakwata ang mepit etin mangasakan raseng container isa kriyaw wo mokit ton sobot kakapaliyo to wan container in mangas pit riyasak me isa kriyaw ikamelele masongan komogudwat pan miya esure pan mawang aja wen masel abil pan mawang so mat toto o so set toto and Pohnpei when kaunsak my Mr. Speaker rapatuan aray tungal kaping puegi euben memirawat mel so mat kan makin kata-kata pu o kata-kata sakaw ranwat eu patalin sakaw nan wen masel kalau neu talasilisag waran pu nan wig me sepatu marcel talay walap ari kamelele me miya me matatagod pan mo kita pan mawang men Pohnpei ni speaker was the speaker in government and marcel kair tungal pego kawait on sai padawan tungal kaping puegi abol mau me Pohnpei wiayang puinin liu me pado de Pohnpei puegi kamenemenen momotso me mia Pohnpei mele Israel pros kan padawan me niaso me Israelian masel kan pado to rayangaki momotso kan me bil pado masel kaidan de pros Kadlik o ela momotso tabe pateng kapeng kita tawat puegi dana nan robot me puinin liwo uyayang Israel kasam me uyayang raimen masel kan yang aku Pohnpei unsak molen wow kasamo Israel sama the government lab kasamo Israel pil legislature o Pohnpei state government kabina pil kasamo Israel irawat uyaki tungal kapeng o kameleleyang me benagak miyanan bungan masel o win Pohnpei ani arala pi ira kapadapat me men patgiyang report ma me miyasang riye honorable Senator Lekanet o Senator Simon kalangan may Mr. Speaker Kalangan Chairman Carl Speaker miyate ira me pitata report and trip in margin Speaker kami itu kalau kalangan moin ira kasampal mesan saluko kutrain ananen kubura o kake trapieta uya panewang eksekutibo tolanan uya bantatak eu banan win maselo win Pohnpei sudakap sangkawa bagi wasawut makacau peita sang jojo trial ko pan sang mas where yawat aro bagi mo ikap speaker nan report kan robot riyaw mamia ay tungal kapeng kayo mangkapeng kayang IPIL ang ni matmatawon call pa na General Assembly o Board of Directors eneutan na neupa maywad mo po ilaw kamukit kan koros kanananen katik pa na isimbog-bogtan data mamia ang video soto yawak takang expense mamia imang kabingwe peralangaw ni kamagitkan koros may bitata oramanin soap speaker ibarwan kamele ma consultation meeting and in Republic of South Korea o Pohnpei ininanan company mo yata soap masan ba uyawi all makauno kaun baluwa patro metro kawewe consultation meeting o sabol material email manane use me van ewang right we have been politing and sudo sang masel me page payo ang poinen sobo lel nan sombaro sa material me katakwen kapto or may speaker legot may mangkabatayong na report o man pagren kamyo kumbabayan honorable Senator Coros kaya mga saniwan sa magtinimpiyo kay sangkan watamet
ipatuan kamelele memakatel chorala kayo pa talalop pangkak padota lelwayo pen kabrelang local government Orang kak sawasa sabol marail saumotkan ran kotoki wan sab ni momyo ba momon uyapan kasiyai awa bangkola aban mia kataba unbelievable tanya saikan kamangi wen marshal ruyata uskebab sang kebar o kata-kata lalaki uske vodka sang nai igamelele me takelluki ka kakyang partek nan raw filma o song te ganande grap kareta nan ate kot lang nan pachet dahil kubro ang patuton fishing vi presente de riawan wowo kotorela o chawasa ke local government ka peral me karania ramas ang uyapan kangatrela mengkorison one shop food security panian so me panitar tapasang talen kakyang abaliwan masin itala balier ko sunna tiu gamelele me first reading ang prochakan ma uya panapugkat ceka kapalinan speaker kareta iman paki legislature with o campaign finance and gubra one money udah langkat kita pagnian so me planen impio kayan way kan panconti way isagaw tamar kakuya ayon kaninin lang rin aramasin Pohnpei yung kakatoki ro ele katoki sa Pohnpei makailan ng mga nukulabulkan ranwot pagye mo naman abmanon waray sambar silupa yaw-yawi iubatin sa ka amaraman talaguan sa apakan normal iyas mawin Pohnpei tanya or pwede kumasila o nabataran na ang sawasakan lil koyasi prabilanane tibara saras koyasi songkan meban penggak talapi perenggak yang uyagawan sab kami na naroraman arman speaker dahil alamasan o report pukat katkiyang maurlale pen kayo kapay ton Pohnpei o kakalaute sawasang somot sa usatakan ay tungal kapang ang report memia o iman sakarakan kamu mang speaker walian tu talaga sunang kecil wen kecil o somotan wen kecil kasik kono patan robukat pirailo na patan totok ranjay obles ama yei totok pat mia somotakan bang katoki penkak mawang rail mawang Pohnpei o sawasa riatai way kay makarani betala na anuan sa kalangan mang speaker Dia macam itu report me kami Kailangan ng reform, Mr. Speaker. Ay tungal sa karatahan kapeng nailalawa pati ang sapol mo match yung ay nilang kung kami nailalfay so yung ay honorable members kan karos so irailakan me baybayan ko dahil Mr. Speaker ay kasambal ki out of an report may sansal nailal mapit nuclear fallout ang suwat kan nan uin masal iminan sansalan bang ko speaker me niya resolution yung magtabil ka manala me idiata task force yung when kakrop padya yung roboto kan mamiyari iminan so mga ulianting ngayon mailal Senator Carol o sakar kita bang ko speaker o maluwat me reorganization ng task force o uyar me sansal me silman sang executive o riyaman sang legislative pero sansal me ngayon Rico Carol mauya uliapan legislature Francisco Celestine mauya Exxon EPA me bilibilta yang aki Emiliana Musashuk Carol o yang aki Marcela Cala miray masang executive pero committee tajo yang ngayon reorganize or yemenan sansal pwede at ay mamasa ni unikan angin unikan masal maso panol kaklelatong tayo ropen uya iminan sansal formal communication yu pan uya speaker apa saya kapi imin ulian tu ngay Senator Karo report yang speaker o maluat organize uya o
President and Council and Lian Pohnpei mawia Chairman and Task Force Emiliana Musashi ko mawia Vice Chairman ye Marcelo Calan o kich meluwe ko sa panuya chon tatokan Task Force iyan sumao po yan kak sakar kita po yan kak tete yang way galangan Mr. Speaker. Senator Artui mi aja ire mepitata report yang Senator kay mero report ki tripin masil mas ma iratoror kan sudah pitata ira kan ma sansalatara men wulianti mele option speaker o kapung wuliapen legislature o APIL Senator Simon Senator Licanet o bilmen kapung Chairman Carl Chairman Edward o Chairman Leben mayang sai kasampal Riau mawiyawi dyan show Turkish may report huya sansal kalangan ng promo alam may ulian try di o report kira kasampal kan may try show bayer non-win marshal kalangan ng promo may pitatay rawoy kami nila may mawar may kuproya po yung propone sa mga Senator Movik o ng retoror kami kalangan ng kupromo Speaker Muna iban yang pato ay tunggal sa karatan. Wow. And patong wow kan metiyang moy. Wang kong Speaker Vice Honorable Senator kang Korusya o koros mayang patong keterangan wat dan gallery o mepiliang rong radio ay sa wat. Speaker ikapengke report mesangren APIL report sangren Chairman in Finance report mepitata tango kan mawia ulikiko o tango kan mepan kasombalong ketail mapuita pan utan mga wong mentumpe ay tungal rotoror Mr. Speaker men corporate tong Pohnpei o address issue yo me patotonan Governor Communication number 323-25 Kamelele may irawat kay kabanata nan may uyalar public law number ASAKEO 41-25 kay kabanata 950,000 sang sector current health may napali tatong kay pneumonia may Pwuhng dialysis o songkay ari imay men katailan imen yakita komokatiyo ay ban give a short summary tame sang salasangkap na may Moniwat makatail pan tatongki ekak mia shortfall nan sector grant. Pwede ka manamantan moniwat generally sang nan sector grant up sector grant committed there fully ong tatongkan nan padian health. Ariyata magtail bang uyak tail bananane ang otosang nan talitaikan moniwat o mia to tatok magtail bananane reprogram sang lale. When kak apaliatat moni magtray kamanata. Ari nan ksili ko gusat kab namen wewe ki me nakomumatan pan moni wat pan patosang nan sector grant health o kare yung shortfall nan sector grant tatok pan moni nan sector grant health ama miya uya pan tatok yo ktrail legislature pan kak miya puen apaliata puen kak tapun shortfall mapan kakan miya na sector grant. Ariya email men katailan email corporate katail tong ni kisilko kuset speaker. Pwede men miyata motion yo may pit communication what committee in finance and daula o kata communication what o kata irokan me patonan communication what o yamoman atay bangkak apali pwede lel ran what Tamag try ka manata, saik tatok ong painan muni, saik tatok ong songkan me kacayal ka manayang monuwatan tatok. Arya, iban yata motion yung kamdin finance and kakantola o to kata irowat o tame an kob na concern nan sainsan ng silgowset. Kalangan, Speaker. Speaker, teka, komal ma?
Dahil komal ma poi bil concern ki kamagut mamiyo. Dahil komal lebenaj.
Magdahil sa bulmaniki ipaan po na si Senator Movic. Kalangan ng kamu speaker. Even dam patawan withdraw ay tungal motion. And communication may ipatawan dan ng kapano and patulang Committee in Finance. Kalangan. Diyan siya lang mo kamagit siyang Senator Movic, wagi withdrawer, kamagit mewuya. Mawa, solar motion, kamutan, communication, silu, debanyari sa kino. Speaker. Kami, Senator Edward. Kalangan ng kupromi, Honorable Speaker, kung pre mo na ibang pacha. Yung pagin karkaraga, ichingol sigaran kay po niyo, wow, ang kakpacha yung sapol mo sansaler. Ichingol wow ba ang kupromi, Honorable Speaker? Ongi Vice Speaker, Honorable Senators kan. Ang agiray kan, may ang pacha yung kainan, kalari may sangach. Honorable Speaker, kung kuproy, wagi, yung kakpachuan ichingol kaping melelong. Report kan, may sansal sang, Israel kan, may ang pacha yung sapol mo misay, magachilang mga sen. Honorable Speaker, sansal nan report kan makanan puik magbacho to sang masel pacho ni chala silu sama. Abil sansal nan report me kamu matayo chalang kak test trial SV Shirene pangkak dito gondi. On kakache bila pali kapoy chiklan kanan puik kan bacho to sang masel pacho to rachel pacho to on commercial vessel kan. Melayang kanan puik ng mga maging pacho to sang masel. Pacho ni sang puik may muang isang yun. Ito siya ichimol puik. Honorable Speaker, iman pachuan yung motion. Kung yan ka assign yung committee, kung ka kayawang government in masel, kung test trial watch yan ka puito. Siya ka experience, kung yan kanan puik, mangas mo puik laot ka, abang puik chikiklan. So, SV Shirene. Yung iba karyaman, Honorable Speaker. Diyan siya lang mo kamagit yung hiyayo sa Senator Edward. Karos mo itong kamagit masa ni Hey. Oo, masa ni Show. Kamagit pa ita. Miya masa ni Be. Uli na sa lang, R&D. Karyaman. Diyan siya lang mo kamagit mamiya. Kaya siya lang Committee in R&D. Karos mo itong kamagit masa ni Hey. O masa ni Cho, kamagit paitar o assignment mo, assign na nga Committee in R&D. Kami, mawar, kami, miyata i-retoror, Speaker. Kami pa Speaker. Speaker. Pais, ako mupuro po na si Senator Ludwig. Ay, Iban Chorcha ng Senator Ludwig. Senator Ludwig. Kami, Vice Speaker Yale Florong, kami, Senator Ludwig. Kalangan Speaker, kalangan Vice Speaker, muna ipaan patrawan ay retoror yakis, iman pateng sa pulmumi sa kataan wow, okay po ni metyangan motail nan wewas. Speaker, puro na mo motwet, wahan ki kong Speaker, Vice Speaker o Honorable Member kan karos. O Israel kan karos me pateng kicay lo Israel kan me prepayan nan kapese kan. Speaker, ay retoror kayo ren kaping yaw o pek na pitata so. Iman kaping kiyang Chairman and PWTC po kiya kapreyang kicay matmatawen ngongki kapayatan so. Melel sang Legislature kawanapek te kaisu kawalu katuaw kaisakaw chay garos leaders kan ngongki o uraman ki enkak miye ura chay sop melel ong state ay ka melele me ngong me miye chay nenen maawo kaselel imen pekita chay nen poseway o melel ngongki o nantiang enkak paita nan Legislature main kalimaw menakiyar child melel pil kakacem miye ino
Api kamelele me ngong pil laut o chay nan siang en kak puita puen kak sawuse imen kamelele me pitata sop kaiten ong chay outer island ong Pohnpei state pue palian school palian public health palian karos en puita hari men pekita kaiten child uliape kanap melen nan Pohnpei state unsek Thailand melen ngongkiyo sawas pene pue enkak puita i kamelele me administration puech aban kak puita puen kak mie ur child melen ong outer island kaiten outer island ong Pohnpei state i ai ren kaping o pek speaker kayo Keriau speaker men pukata ren sawas ong outer island melel me pitata so maukan me peketerto sang outer island ong mungunian Pohnpei esansalan sokset me so maukan me peketer sang outer island ong winwini caikin sa Israel talariao isak sense isak tayo raneo ay kapingki pagi session me absent nako cai bil sa waseta per mong koye ilaliki $30 ay kamelele me cai lanane bil metewe o sa waseta Israel me sang outer island me pitata so maukan speaker mayat me Pwuhng imen pekita speaker and assign imen pokata Department Communication 91 Lepenyal Riesak Limau mesang Public Health Director and Public Health imen pokata bil pateng pek o komuyan assign Committee on Health o Finance te mamie me koneng en pokata o ya kurki o tiarata ma koneng ak cait sa waskita kapoy mawi so mau sang outer island ita kita karyaman speaker Kalangan Senator Ludwig Sansal Upromian Upaya mia kamagito mia karyaman ay panpona siya karos mautong kamagito masani uwa masani show kamagito communication tuwa isa kayo na binyari sa klima wala sa ina sa Bulmatray Committee Health o Moni orang kak report tu kawit tapi pan kayu mau mepitata communication Speaker Masalar masa ni rawo koros meutung kamagito masani ai uwa masani show kamagit paita rok tai sabulman kita kamagit sansan terlutu kamu pa Kalangan speaker iman sakre gamu momotu talaga krop sa paltala pan purai saktayo pel kalantar Sansan kamagit sampai speaker bagi mia karyaman kamagito ay men pagita talen sapal talam ban pil kalender ok tai ket ban pil kalender speaker kamu pa speaker Kalangan speaker iman sakre gamu momotu nuwa pagi talaga place Legislature bill number yabwi silisak sila benyal resak lemau pantil kalantar Karos maudung kamagito masani ai uwa masani show kamagit paitar bagi paitar ay men pagitak mailan place kamu tan kusunet wet pan sa Bulmatray pil kalender kamu pa Kalangan speaker misangon momot sakre gamu momot kasambalwet dogi momot kasambalwet and ka place Legislature bill number yabwi sak labenyal resak lemau pantil kalantar Sansalang mau kamagito karos maudung kamagito masani ai uwa masani show pag kamagito paitar ay men patrawan mailan place kamu tan kusunet riyab ko paisak labenyal resak lemau pan sa Bulmatray pil kalender speaker kamu pa Kalangan speaker pagi riyaw buko place abu kasumpal iya pan governance member kan matang kamana komatang kusunod pukat and kakutan masani kaluwaran komatang kusunod pukat pag nambakan mo isansal miyaray bangka tinisuski ang matawat sa iyo Alo speaker pagi kuloka sa malara wow isa karay kamu yung umutuot sa alam kamaltisan ang uyala malam Pron sa balba na lakap plak isak Karyaman
Chan siya lang mau kamagit ang monay pan po na sa kamagit and ran maleti amie pakairsan Chairman kan. Speaker. Kamu Senator Edward. Kailangan from Honorable Speaker kakacik kaya sa bali cuma sekarang wow karkara oh wow min sekarang committee na R&D man segak pacuan cuba ni non conference one murin session round kailangan from Pakai sang committee na R&D chairman cuba ni murin jauh ya kupuran ranwat nan conference one. Kamu Senator Simena. Kailangan Speaker, may tungal pakair ang kakte yang members and committee in education maklogeo ranwat kaiban karongan namin nan conference one. Kailangan Speaker. Chan siya lang mau pakair sang chairman and education clock ranwat murin sawas. Sabul mamail korong-korong clock ranwat. Pag pais o member kanan pada yang chairman. Kamu chairman kor. Kailangan may Mr. Speaker. Ito nga luwa sa bal bangko puro umuyaw bangko purakan. Ang member koros mele committee in finance style dan kage bena ang korong-korong kulak riau kulak silu o tatag me rekamidang committee me bit kamudang o senator yo pusili sa glebanyari sa glimao korong-korong bang yaw laka kulak tuaw o member koros me kak pada nga idu ka kuburamay kalangan may Mr. Speaker. Kang upakai yang member and committee and finance o member koros supplement committee moni meeting clock riau o silu ranwat o clock tuaw lakap. Kang yang vice speaker o koros member yang pada chairman. Mia pakai masalah pakai raipan pona sa kamagit memia Thailand komal di sang uya kupuro sa balben lakap lako isa. Koros mautong kamagit masa ni yei uwa masa ni show kamagit paitar o Thailand komal di sang uya kupur ranwat o man sa balben lakap lako isa.